nadapfa byose muzabira ikintu muzana umufungo natwe dufite ubwoba ko yaza we gufunga ntacyo bitwara bararya bakanywa bakaza bameze neza azapfe kubera yuko natwe yatwica umuntu watinyutse kwica nyina wamutwitse amezi 9 akamuha aya mabere abiri iry'iburyo n'iry'ibumoso. Ariko twebwe ku cyifuzo cyacu nuko bamuzana hagati y'inteko nawe akumva ko kwicwa bibabaza naho isasu yo rwose yapfira mu munyenga arago yamenya ko urupfu ruryana. Mu karere ka Rwamagana umukecuru yishwe urupfu rubi cyane dore yuko abamwishe bamukase izosi ndetse bakamukata n'amaguru n'amaboko. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage bavuga yuko umuhungu wiwe ari we wamwishe ndetse bahoraga bapfa imitungo dore ko ngo uyu mukecuru yaramwimye imitungo. Abaturage bavuga yuko rero uyu mwana nafatwa bamwice kubera ko kumufunga baramufunga n'ubundi bakamurekura ngo kandi bamufunze ababayeho neza arya ibiryo bya leta. Rero abaturage basaba yuko uyu musore nawe yakwicwa bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere cyo kwica nyina. Abaturage barakeka ntago bazi neza ko ari we wamwishe, ariko bamwe bashimangira yuko ari we wamwishe, kandi bamwe bavuga yuko uyu musore yari yaravuye mu kano kagari yaragiye dore ko nyina yari yaramwirukanye. Rero abaturage bavuga yuko rero ari we waje kuza aramwica ndetse afatanyije n'abandi. Bavuga yuko rero uyu musore naboneka aze gutabwa muri yombi, nadapfa byose muzabira ikintu muzana umufungo. natwe dufite ubwoba ko yaza we gufunga ntacyo bitwara bararya bakanywa bakaza bameze neza. azapfe kubera yuko natwe yatwica umuntu watinyutse kwica nyina wamutwitse amezi 9 akamuha aya mabere abiri iry'iburyo n'iry'ibumoso. Abaturage basaba yuko uyu mugabo yakwicwa kubera ko gufungwa n'ubundi abarya ibiryo bya leta bakamurekura ameze neza. Abaturage basabye ubugenzacyaha ko uyu wakoze ibyaha nk'ibi ngibi akwiye kwicwa. Ubugenzacyaha buvuga yuko hari ibihano bimuteganyirije nafatwa dore yuko icyaha kitaranamuhama, cyane kiza kumuhama araza gufungwa. Ni mu gihe rero ubugenzacyaha uyu musore bwamushakishije ku bufatanye n'inzego za polisi, inzego za RIB n'inzego za gisirikare ndetse n'inzego z'umudugudu. Uyu musore aza gufatwa aho yari ari gukora akazi gasanzwe k'ikiyede, baza kumufata bamujyana ku bugenzacyaha aho ari guhatwa ibibazo bitandukanye ubwo akurikiranwe icyaha cyo kwica nyina umubyara ndetse amuziza imitungo. Abaturage bavuga yuko uyu muhungu yishe nyina kubera bari bafitanye amakimbirane ashingiye ku mitungo dore ko umwana yakaga nyina imitungo, nyina akayimwima bitewe n'uko uyu mwana yamuhaga imitungo akayigurisha. Birangira rero uyu mukecuru w'imyaka 64 atamuhaye imitungo. None kugeza izi saha uyu mukecuru yitabye Imana. Abaturage bahita bakeka uyu muhungu we bahoraga bashyamirana dore yuko abaturage bavuga yuko umuhungu yahoraga amukubita, igeze kumukubita akamuca urutirigongo rw'umugongo. Bashingiyeho bavuga yuko rero uyu musore ari we waje kwica nyina dore ko bavuga yuko uyu musore n'ubundi bamufungaga bakongera bakamufungura. Kumufunga nta kintu bimubwiye, ariko umunyamabanga nshingwabikorwa ubwo yavuganaga n'itangazamakuru ku muyoboro wa telefoni avuga yuko uyu mwana w'umuhungu atabaga mu kano kagari, kandi ikindi urupfu rw'uno mukecuru ntago ari umuntu umwe yamwishe bitewe n'uko bacukuye inzu bayicukuye nk'uko mubibona kuri kamera za Kidasamara TV Rwanda. Inzu bayicukuye basigamo umuryango munini cyane. Rero gucukura ino nzu gutya ntago ari umuntu umwe waba wabikoze. Bivuze ngo rero ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Umurambo wa nyakwigendera yajyanwe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo akorerwe isuzuma bamenye icyamwishe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rwamagana Mukashyaka Shatari avuga yuko bageze kuri tere uyu mukecuru w'imyaka 64 y'amavuko bagasanga yishwe, kandi yishwe urupfu rubi cyane dore yuko ngo hakekwa umwana wiwe wahoraga amuhigira yuko azamwica. Ariko Mukashyaka Shatari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rwamagana avuga yuko ashingiwe nuko yabibonye n'inzego z'umutekano bari kumwe, ukuntu babibonye bigaragara yuko uyu mukecuru atishwe n'umuntu umwe, kandi uyu munyamabanga nshingwabikorwa avuga yuko uyu mwana atarakiba mw'uno murenge. Rero bityo rero uyu mwana ari gushakishwa kugira ngo bamubaze ibibazo bitandukanye. Rero uyu mwana yaje gufatwa, ubu ngubu ari kuri sitasiyo y'akarere ka Rwamagana umurenge n'uwa Rubona, ari guhatwa ibibazo kugira ngo bamenye nimba ari we wishe nyakwigendera w'imyaka 64 y'amavuko. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda.